ni inkuru y'akababaro aho umwana w'imyaka 5 wo mu mujyi wa Rugby mu Bwongereza yapfuye azize indwara ya whooping cough cyangwa se indwara izwi nka pertussis nk'uko byatangajwe n'ikigo cy'ubuzima mu Bwongereza UK Health Security Agency. Iyi ndwara yandura mu buryo bworoshye, ikaba yibasira cyane abana bato, cyane cyane abatarageza amezi 3 y'amavuko. Mu mezi ya mbere y'umwaka wa 2024 imibare yagaragaje ko hari izamuka rikabije ry'abandura iyi ndwara mu Bwongereza. Mu kwezi kwa Werurwe honyine habaruwe abantu 1319 banduye, nyuma y'uko muri Gashyantare habaruwe abagera kuri 918 n'abandi 556 muri Mutarama cyangwa se mu kwezi kwa mbere. Ibi byatumye umubare wabanduye muri 2024 ugera hafi ku 2800. Abahanga mu by'ubuvuzi bavuga ko uyu mwaka ushobora kuba umwe mu yagaragayemo abanduye benshi. Igihe giheruka cyagaragayemo abanduye benshi ni muri 2016 aho habaruwe abantu bageze ku 5949 banduye iyi ndwara mu Bwongereza. Iyi ndwara ari kugira ingaruka zikomeye cyane ku bana bato, aho ari ibintu bibabaje. Iyi ndwara igira ingaruka zikomeye ku bana bato, cyane cyane abatarageza amezi 3 y'amavuko. Abana 5 bapfuye muri uyu mwaka, bose bari munsi y'amezi 3. Ibi nibyo byapfuye, aba nibo bamaze gupfa bwa mbere kuva muri 2019. Abayobozi b'ubuzima bavuga ko impamvu imwe y'izamuka ry'iyi ndwara ari igabanuka ry'abagore batwite bafata urukingo rwa whooping cough. Ni ukuvuga ngo aba bagore benshi bari kugenda birengagiza kuba bafata uru rukingo rwa whooping cough. Gufata uru rukingo mu gihe cyo gutwita bituma umwana avukana ubudahangarwa bw'iyi ndwara, bikamurinda mu mezi ya mbere y'ubuzima bwe. Abagore batwite barasabwa gufata urukingo rwa whooping cough hagati y'icyumweru cya 20 n'icya 32 cy'ubwuzure kugira ngo barinde abana babo iyi ndwara ikomeye. Uru rukingo rushobora gufatirwa kwa muganga cyangwa mu bigo nderabuzima bitanga serivisi z'ababyeyi batwite. Iyi nkuru yerekana akamaro ko gufata urukingo rwa whooping cough mu gihe cyo gutwita kugira ngo hirindwe zino mpfu z'abana, ndetse abana batoya bazavuke bafite ubudahangarwa kubera ko ababyeyi n'abagore batwite babashije kuba bafata uru rukingo rwa whooping cough. Wibuke gukora subscribe kugira ngo dukomeze turebera hamwe n'izindi nkuru ziba zikomeje kugenda zivugwa umunsi ku wundi. Ciao ciao.